2002 bisiwo hasteni cancer sakam nokni bemar ongnai rokni bagui 12 crore rang deramungo khiklai society no fair share khlaika norokno sangrong salo haste Bidhan Sabha ni session no CPIM ni haste editor Jitendra Chowdhury tei CPIM ni Ojama Keshab Mojumdar no kebengui obhaina kok shiljaka haste ni thanglaisu bedekni montri Shushanta Chowdhury Bidhan Sabha ni session choli tongfru cancer sakam nokno tei kok tisaka CPIM ni Ojama Dipankar Sen ashungmuni kok firok mungo montri okra saka tabuk chini haste ni cancer sakam nokni naikolmung ashukno kaham ongkhaje chini haste o fatar haste ni kwbangma bemar rok sakam nogo sagnai koljangna bagui phai tongo phiaba montri okrani ok kok firong mungo maniwei nahari manliya CPIM ni MLA rok aboni yakulono kok banglai mani sengkha montri okrani kok sabayani swkangno tabukni haste hapangni sakao kaisani yakulo tei kaisa majra rikha CPIM ni MLA rok aboni yakulono montri Shushanta Chowdhury CPIM ni MLA rok no borokni swkangni joto pap khlaima kokrono muito khwlairiwi rikha Ashalo Montri Shushanta Chowdhury ni logi CPIM ni MLA rokno kaham kheno kok pirokha montri Ratanlal Nathbo Bureau Report Kokkhorang